Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Panatang Maka Pilipinas. Iboboto ko Maka Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makatao at may respeto. Sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig, tumulong, makahawon ang bawat isa. Makatarungan. Makalina. Maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat. Siya ay hindi mangiiwan. Makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw. Para sa makabagong bukas. At higit sa lahat, siya ay dapat maka-Diyos. Kaya ayaw niya ng karamasan. Siya ay makakapayapaan. Iboboto ko isang taong makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PBCRV. Nano ing papel mo king bansa mo. Nano ing papel mo king balen abaitan mo. Miyayaliwang penibatan, pegaralan at estado king kabilyan. Dapot king Mayo 9, ing papel mo at ing papel ko, metong yamu. Ing bumoto. Nino ing iboto mo. Nino ing iluklok mo, king maulagang karapatan ang makayatang karinggamat mo. Tara, king mumunang episode, ning kaya katamong pamagsadya, ban abalo, nung nino ing dapat mong iboto. At nano ding dapat mong tandanan, potang gimpanan me ing papel mo bilang botanting Pilipino. Ding tandanan king pamagboto. Mumuna, ing pamagboto, sagrado yung karapatan ami pagkalup kaya katamo, grasya yung ibat king apong Ginoo. Kadwa, alime pamisali ing boto mo, alime mo naman pamayad utang alub. Katlo, yung ulaganan ng konsensya mo at lundalan o limandalan o libuya mo, kamura mo naman. Kapat, istong pirayit me ing sarili mo king pamagboto, aliwa mo ika ing magdusa, nune patireng anak at apu mo. Kalima, iboto tala, ringbiyasang manimuna, aliwa ding puros na mani, muna. Kanang, iboto tala ding ating prinsipyo at ding ating takot king ngapong Ginoo. Ikapito, iboto tala, ring ating plataforma at programa, aliwa na mo ring puros forma at drama. Kawalu, makasawa la ring mangako ng mangako at puros mo salita. Dapat ding dakal gagawan, ilang pilinan. Kasyam, ingin kalimang utos ni nga pong Ginoo nga na eka makamate. Alita laboboto, ding mamatakot at mangitil king biye. Katataw yan, istong nga may boto, alakang karapatang magreklamo. Samasan tamong magboto, para king tagumpe ning balen at bansa tamo. Makasadya na ka? Kabang papalapit na ing daratang nga halalan, kaya kang pakatandanan, ing boto mo, ing susi nening bukas, ning balen at bansa mo. Basta-basta bibilog at baybilog ka ring kandidato. Siguraduan ing tunerang plataporma, yapin ing pamagserbisyo. At king upaya, ning banal na espiritu, king konsensya at katapatan tamo, bumoto ka ring karapat-dapat abisang sumuyo. My Lord is nowhere to be found. They've taken him away.
ease my sorrow and my grief. Now that the Lord is no more here, I feel the greatest pain in my heart, for they've taken the Lord from my sight. I feel the loss of Him who gave me back my hope, my courage and my faith. I feel the loss of Him who saved me from the depths of darkness and of sin. My grief is just too much for me to bear alone. I couldn't find my Lord. I shudder and I cry. My Lord is nowhere to be found. They've taken Him away. Now that the Lord is no more here, how can I live my life once more? My life will never ever be the same, for they've taken the Lord from my side. I feel the loss of Him who gave me back my hope, my courage and my faith. I feel the loss of Him who saved me from the depths of darkness and of sin. My grief is just too much for me to bear alone. I couldn't find my Lord. I shudder and I cry. My Lord is nowhere to be found. They've taken Him away. My Lord is nowhere to be found. They've taken Him away.
Idawon tayo po iting miso para king kapasalamatan ning pamilya ng Ernesto Manlapas, Vice Keko Net Almario, Cap Jerry Kiambao, Olivares and Javier family, Manyakop Pineda family, Eddie Buwan, Elena Buwan, Lito Esquejo, birthday pasalamat ng Evelyn Esquejo, Dante and Belman Madares, Risa Cruz, Arnold Paruli, Patrick Ragun, Boyet de Guzman, Mia Angelica Madarcos, at para po king kapaldanan ng Alexander Santos, Thelma Villanueva, Christine Wang, Leslie Malalay, Darwin Violeta James, special intention na pong Mark Anthony Kaliwag, at para po king Alanangang Kapaynawan, ding Kaladwada Rivena Ventura Santos, Lolita Santos, Lourdes Santos, Ricky Santos, Venancio Miguela Macapagal, Theopilo Esguera, Elizabeth Batu, Lorenzo Lourdes at Moises Batu, Manuel Guevara Sr., Jonas and Jubita Dimal, Ambrosio Basilio, Lourdes Almario Basilio, Ernesto Basilio, Gregorio Simbulan Sr.
kayo po si Cloud para panalangin tayo po yung Oratio Imperator laban king COVID-19. Kilaginigip pa po ng anak, ang po ni Diyos sa Espiritu Santo. Amen. O mapamakалulu, ang po mapagmalasakit ay pami. Aminan milo, ring kasalanan mi, at magpakumbaba kaming lalapit keko. Ban manakit kapatawaran ang pombye. Lalapit kami keko kaniting masipit at pamangailangan mi. Aduan mi keko, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amig dalang dakal akasakitan kaya kami, at may kamate na karing dakal atawo. Aduan mi ngini keko, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at iatsyat mi kaya kaming makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo, ing kasalpantayanan mi, at palusukan mo, ing masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi, ang tabayanan mo lo, rin taong mi tutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo ing sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemyo king bansami. Ipanalangin mi rin sablang lilingap karing mi salunan, ban makasuyula, karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo, impamagtagulaling ding sarili ro, king pamaglingap karing masakit. E mula paborin miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi lo, retang miyawa no, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lo, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kami, ingrasya mo, kareting masakit a panahon, ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasawb kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana paulining masabal, at pamagmalasakit mi para king metong at metong, bikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis, layon taryana kami, king pamagbayong lub at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sano ipasawili, ingaklis mi keka, king kagulangan mi. Nunibagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanuwanan a Birhen. Amen. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Simon Apostol, Nuestra Señora del Pilar de San Simon. Kilagyuning pa po ning anak ang po ng Diyos sa Espiritu Santo. Amen. Luklok tamo po. Manuel, kapasalamatan. Kapasalamatan. Iabetala naman po, king misang iti, ing kapasalamatan ng Joel Mago, Rodolfo Romero, Kimberly Ann Guevara, Andres Esguera, Alex Manlapas, birthday pasalamat ng Estrabi Reyes, at para king alananggang kapainawan, king Kaladwari Lucia M. Valencia at Eduardo Valencia. Pasibayo po, mayop, ayabak po kay katamungan.
At suta na po ngini king kadwa ng Domingo ning Kwaresma. Isa data la po din kakatamong sarili para king pami pasalamat at pami puri po king banal Eucharistia. Paunang salita. Ingaldo iti para kay katangan, metong yang aldo ning pamagbayo tetagan. In Diyos, papakit na kay katamo, ing kapilan man, ene paimburisan ing kayang balayan. Agyamang ing sabla, balamuwari, maralumdum, at alang pag-asa. Ingib pa, ene paimburisan ing anak ng Jesus, potang umena neng arapan ing kayang pamaylasa at kamatayan. Nune, bagkus, pasublyaneng miye. Ding alagad ng Jesus, pati na ita mo, potang kailangan tanong pusanan ding kekatang krus, nulaman kabayat anti-deti. Nakatamu kapilan man painggulutan ning ipa, o Jesus, o ing Espiritu Santo, uling manatili tamong anak ning Diyos. Kakaula na katamu, king kayang lugod ning kasunduan. Ating oras, akakapkaptamo, king dalumdum, dapot, ing Diyos, at tsukarin, antimo, nung makananuyang at tsuketing ngeni, i Jesus, king mismong busal tamo, king Eucharistia. Talakad tapo ngeni at ikanta tayo, ing dalit apamuklat. Tuki ka na po
Kilagyan pa ang panganak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ing Ginoong Jesucristo, alila na laring katawan tamong matbud at malalasok, at gawa na lang kalupaning katawan ng maslag king ligaya. Ing sala na at kapayapa na, manatili sa kapilanman kaya kayo. At keko antimo rin. Kapatid, kaniting kadwang Domingo ning Kwaresma damdaman tayo, ing pamanaliwana aske Ginu. King meto nga bundok, arapan ding kayang alagad, i Pedro, i Juan at i Santiago, menaliwaya aske ing apong Ginu. Ausan tayo ni the Transfiguration of Jesus. Kutang tamo na ning mensaheng pang Kwaresma, ing dadalaning pamamasa nga iti, parang kapatid, kaniting pamanaliwanang aske Jesus. Papakit na, paswala na kay katamo, ing kapupusan ing Ginoo, iyang ganan, iya kamatayan. Nune, kaibat ning kayang dusa at kamatayan, subliyang mi. Subliyang mi. O yan kapatid, di mensahe na kay katamungan. Aliwayang kamatayan ingang ganan, nune pamanyubling miye, kayabe ingapong Ginoo. Adwan taking Ginoo, ing patawara na katamo, karing hanggang maralumdum apenandit, apenandaman tamong, pepaing burisa na katamo, at migduda tamo, king lugod na. Yagkastang ining miyag na nagnan, ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatid, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipaniga po ko ka Santa Mariang Kapilanmang Birhen, karing sa blang anghel ang po ang santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. King Diyos, sa may payang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, ang ganaking biye alanangga. Amen. Manalangin tamo po. O maula at banal a Diyos, kimpamaglakbe ng papunta kingkayang pamaylasa at kamatayan, pepasilit mo kang Isus ay anak mo, ing ligayang manaya kaya, potang mibangon na yung iba't king kamatayan. King kasakita ning biye, at karing biguming pamagkapilit, mibayo kaniting yato, bustan mong sunlagya kaya kami at karing kekeng kapatad, ing metong sinag ning kapanayan,
amiyangat at mantabe kay kami, king talan papunta kay ka. Itiyaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tamo po at makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat king libro ning Henesis. Ing Dios ti kine i Abram, luwal na ning tolda at ngana. Talanga ka at lumawe king banwa at bilangan mo laring batuin nung arapat mo. Makanyan lakarakal ding maging lahi mo. Migtiwala yay Abram king Ginoo. At uli nanita, meging katanggap-tanggap ya king Ginoo. Kanita sinabi na, Abram, ako ing Ginoo, akinang wake ka, ibat daring kaldeo, ban ibeke ka ing gabuna iti, bilang bandi mo. Nga nang mengutang Abram, o Ginong Diyos, makanano kung abalong abandi ko iti, pekibat na ning Ginoo. Pagdala mo kung meto nga baka, meto nga babaeng kambing, at lungbanwatwa, at metong alalaking tupa, at lumunamang banwatwa, metong nga bato-bato, at metong apitson. Dela nalareti king Ginoo, pemiraso nala, at binili ne ing kabangal, tulid na ning kabangal na. E nalape miraso ring ayop, digpan dalang ayop abuitri, dapot, inabuang na lang Abram. Inyang lalbog ne ingaldo, mi patudtud yang manyaman i Abram, at detangan nening makapal, at makatakot adalumdum. Inyang lumbog ne ingaldo, at me dalumdum na, lintoya ing metong akalang abubusok, at ing metong amilablab at tukil, pilatan daring may pirasong animal. Kanitaya may kipagkasundo ing Ginoo kang Abram. Ngana, babyeke ing gabuna iti, karing maging lahi mo. Manibat king ilog ning Ehipto, ang gaking maragula ilog ning Euphrates. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Nino ing kanakong pitakutan. King panganib ing Ginoo ingatan nako. Nino ing pitakutan ko. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. O Ginoo, pakiramdaman mo ing keka, aus ko. Malunos ka at pakibatan mo ko. Ngamong sumabi, me kakeni, panintunan mo ko. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Nga kung me kibat, burira ka ngakit, Ginoo. Lupa mo mesa papampan kako. King kamwa mo, sa palakwan, iningkekang alipan. Ika ingkakong kasopan, mo ko sana lalakwan, o pabren man. O Diyos, akakong kaligtasan. Ing Ginoo yaing kanakong sulu at kaligtasan. Itiyaing panwalan ko, takman ko ing kaya paning Ginoo. Keting kasalukuyan a panahon. Manalig ka king Ginoo. Emo pa'y naninlub mo at eka tatakot. Wa, manalig ka king Ginoo.
ing ginuya ing kanakong sulu at kaligtasan. Pamamasang iba't, king sulat ng San Pablo, karing tao, Filipos. Kapatad, kayo sana sasawang makiapos ka na ko. Binyemi na, ing maya paalimbawa kaya kayo. Pagumasdan nyo la, ring makiapos na kaniti. Sinabi ko ng maralas kaya kayo, at ngeni mipapatangis kong ulitan, dakal laring mabibye, antimong kalabanan ng krus ng Kristo. Deti pawalang ang papunta king impyerno. Uling inkarelang at siyan, yang gagawan dang Diyos da. Pag maragulda pa, itang sukat da sanang pikarine, ing bukod mong maulaga karela, ilaring miyaliwang bage, ketiking yatu. Dapot para kaya katamu, ing tunay tamong balen, ya ing banwa. Manibat yaking banwa, ing paninayan tamong talapagligtas, ing ginu tamong Heso Kristo. Alilan nala ring katawan tamong matbud at malalaso. Gawa na lang kalupa ning katawan na, amaslag king ligaya. At iti gawa na, king kapamilatan na mo rin, nitang upaya agagamita na, banalang sakupan ding sablang bagi. Uli na nita, kapatad ko, at kakaluguran, at tutukong pakamalan, at buri ko ng buring akit. Makanyan kayong sukat manatiling matatag, king pamibyebye, yung makyabe, king ginu. Ikayo ring tulako at pagmaragul. Ing amano ning ginu. Salamat, King Diyos. Talakad tapungin, iban parangalan, ing mayop, abalita. Meramdam yang ibot king biga, ing metong asiwala, ngano, iti yaing anakong pakamalan, alubos kong katulan. Ing ginu manatiliya kaya kayo, At keka antimurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. ligaya keka o Gino. King panahon na ita, tiki na lang minukyat Jesus, di Pedro, Iwan at Santiago, king buntok-buntukan, ban manalangin. Kabang manalangin ya, may naliwayay tsura, ing lupa na, at meging makasilo king puti, ing imala na. Kabud-abud, ating adwang taong may yakit, kasabi na, ila detiri Moises at Elias. Makapiblas king emo nanong kaligayan at kasabi re, Jesus. Pisasabihan dahin tungkol king malapit ng pamanupad, king para sana ning Diyos, king kapamilatan na ning pangamate na karin Jerusalem. Matutod yang manyaman, i Pedro at ding kayabe na, dapat may pag-iising la,
At higit din kaligayahan ng Yesus, ang ponding adwang lalaking makatalakad kaya bena. Inyang lalakwan da ni Yesus, di nga dua katao nga ng Pedro ang Yesus. Maestro, mayaping kiyatita na. Gawa tamong atlong kubo. Metong para ka, metong para kang Moises, ating metong para kang Elias. Tunay ng ebalo, ing sasabyana. Kabang magsalita ya po, lintoy yung metong abiga at tikpanala. Mi takutan na rin alagad, inyang mitulid ya karela ing biga. Nga na ning metong asiwalang iba't king biga, iti yung anako, ing kanakong pinili, pakiramdaman ye. Inyang tinok nang ning magsalita yung siwala, ikit deng yanamong dili Yesus. Linihim da rin alagad, iting bagay milyari, at alalang belitan ng ninuman, king panawunay ta, tungkol king ikit da. Kabadad, ing mayap ng balita, ning kekatamong kaligtasan. Papurihan ka, O Kristo, lukluk tamo po at makiramdam king homilya. At syuta na king kaduwang Domingo ning Koresma, kalupan ni Mesang Bitlanan din. At etala kakalingwan, dating tema, karayang pamamasa, karayang kapatad, tungkulangan king pamagsadya, king kapag masusyan, ning pamaylasa, kamatayan, at pamanyubli ng mebya ni nga pong Ginoo. Ita mo po, etala po kaluwan deta, bang lubos tala nga yung tinjan reting pamamasa kaniting Koresma, 40 aldo pamagsadya. Inyang munang Domingo, last week, pigunaman tayo ting Ebanghelyo, ing pamanukso ning demonyo, kang Jesus, the temptation of Jesus. At tatandaan niya pa po? Yes. Ngining kaduwang Domingo, kapatid, palagi, ing tema yapin ing pamanaliwana aske ning apong Ginoo. Or, mas maligwaya pong tandanan king English, the Transfiguration. Bayo kaya po pag-umpisa ning kaya pamigunam, at tatandaan ko po, may nga kwento, inyang tsuka po ki seminaryo, alak pa po kaya ti San Simon, bayong mira San Simon. Pablasang malapit kami kareng ospital, kareng king San Fernando, ikaming puntahan da rin tao po, tang ating magingalu, o kaya po tang ating masakit, muntahan na king seminaryo, uling marakal-dakal kayong pare ka rin labi kayong atlo, formators, ingaus da po kaya kami. Ikami po manantabi ka rin magpare, ka rin seminarista. Ang kahit ilang palanya, makanyan, kaling maninin, misa na yaldo, po, miglan niya akong masakit king makabali. Bali aping makabali, alos katakbangan niya mo, magumpisa king seminaryo. Sakit king ate, ing ke hospital na, nining pasyente. Ang magkamali, cirrhosis, liver cirrhosis yan. Medyo matindi ang sakit ini. The hardening of the liver. At medyo igit ing lagyan ng pasyente, malago, masanting, ing kayang itsura. Kabukasan, inatdanan kaya pa pong komunyon. May sabi la pong mayap. Po. At kay ba't nga duwang Domingo, linuwal na yung masakit. Inulidan Bakit? Terminal na kano. Terminal means, ala na. Teningan ng doktor. At ala ng silbi, ing magdato niya pa king hospital. Bali po, atlong aldo kay bat, metene. Ano po kabilis? Balo da rin magbante, ing makataning nebye, ing masakit da. Sinabi na nakarela ng doktor, itang tepatan danala ng doktor. But, abang tsopo rin, kitna na ako ng asawa, ng pasyente nga ng mga yan. Sabihan ko po, among, in terminal na yung mister ko. Sabihan ko po, yung makataning nebye, yung mister ko. Ay, kasakit ako tang. Kasakit ako tang. Kutnan nyo ko tungkol king
doktrina, tungkol king kasalpantayanan, sige, agay Santissima Trinidad, ding misteryo na apakibatanda kayong agad-agad. Pero kut na nyo kunong dapat nang ipabalo ning doktor, dapat nang ipabalo ning pamilya o ning pari, terminal ne ing masakit. Ay sus, siguro paras may pang kasakit. Well, depende kasi kintaong masakit. May agada pakibatan buwang pongali. Depende kintaong masakit. Ating makatanggap king kamatayan na ating hali. Ating mas burida ing abalo din karelang kalagayan. Bang makapagsadyala ay makanyan. Ating matibelob. Ating matbud. Itang puta abalo na. Diyos ko, imbes na kaya bemeng malambat, gusto nga abalo ng terminal niya, puto, may paranon niya. Ating may payapa kabilyan, gusto nga abalo, ating magwala. Makarelate ko kanini, tanyang, bali yung kwento ng mga kabayan metene, a year before, niya ma-diagnose yung stage 1 niya pa kanita, yung cancer na king uterus. Sabihan meoli. Sabihan ko kayo, kapatid ko, yung pari ko, Diyos ko, tuturo ko ini, king eskwela, king seminaryo. Itang the right of the patient to know. Dapat baling pasyente. Ay, Diyos ko, anyang kapalyar yan. Kung aming may sabi-sabi rin may kakapatid. At uling kilala miya, mas balo miya. O kilala miya. Although mas balo na kaya sabi, pero we ended up what? Ang garugong metayema, sabing diretso kaya na, yung sakit na pala, cancer ya pala, king uterus. Anyway, king ebanghelyo po, kapatad, terminal yung hapong Ginoo. Balo na yung makataning nga naman biye. Balo na kamatayan, ing manenaya kaya king Jerusalem, na buring urungan. Remember, in 40 days sa ini, after in 40 days sa ini, yapi na ing Maleldo. At magumpisa ing Maleldo, king Domingo de Ramos, ing paglub ng Jesus king Jerusalem. At baluta mo ka rin king Jerusalem, ka rin yan mga palyaring nga gana-gana. Jesus niya tulan niyang kamatayan, pusana ng kayang krus, pakude, Matea, etc. Ipahya po? So right this time, second Sunday tanan makataning niya naman. Balo na. Kamatayan ng maninaya king Jerusalem, karinla po papuntay po, karinla papunta, mag-stop over lamo. Masala na kaya, ing panasakitan det, paten, ding mga upayang tao, karin. Ang masama kayo. In other words, kapatid, miras na. Ing oras na, balo na, kamatayan ng daras na. At ang tadalan nyo minsan, bayo yun yung tagpungay Jesus, sininyalane i Pedro, kiniana, sinitsitane. Pedro nga na, datang ingaldo, patende, ing anak ning tao. Pinmakapanuwala ay Pedro In other words, Jesus is aware of his impending death. Balo na. Ing miras na yung oras, makataning nebye, terminal niya naman. At nga na ng ebanghelyo, sinlagya, may naliwaya itsura, may naliwaya aske. Verse 3 nga na, meging maslag king puti, ing imala na, ing itsura na, alang makapal to king makanya na puti, kiyeti king yato. Buri kong laway niya po ini, terminal makataning balo na matene, sinlagya pa. Miglowya pa itsura. Ay, nung balo kong makabilang no dingaldo ko, siguro manaliwa ko naman itsura. Manuling ko king takot. Mitakluban ko siguro king banwat yato king lungkot. Mapakit siya upang maili. Tabalo nung ating pangtiman, asunlag, king lupa ko. Dapat Jesus,
sinlagya, ing lupa na. Kukulait na nilagyo ning kamatayan, dapat ing siwala ning ipang Diyos pa rin ing kayang daramdaman. At lulang mabiye kaluguran, ding alalay na. Nino Reni? I Pedro, I Juan, ampoy? Ay, karakal ko kasabi, Diyos ko, ipatudtud na lang naman yata, bala may Pedro, ang popay Juan, habang manalangin kayo, ay, gising, Pedro, Juan, Santiago, ata may kiramdam, o Reni ngatlo, ilang kalugura ng mabiyeng alalay na. Dapat di nga duwang may mayapang bayani, ding tinalan kaya, nino, i Moises, ang popai, propeta Elias. Sa uglimong penandit, kapatad, ing sinlag aligaya kaya, dapat kasya na ita para king makaba ng pamagdusa. Sigurong malagong kutang tamo, kapatad, nanong pangkwaresma mensahe niti kaya katamo. Nanay kabalduga na, kaya katamo magsadya, ngining kwaresma, 40 aldo, bayo yalungub ing maleldo. Nano, pangkwaresma ng mensahe niti kaya katamo. So, sinlaging Ginong Yesus, paulining paratang kamatayan. Sinlagya, paulining lalapit pasakit kaya. Kabang lalapit ing kayang kapupusan, sasalang lalo ing kayang biye. At ing espiritong panindigana. Ing biye at espiritu ning ipa, mababawas ning kaya. May tinag. Ha? Agyang balo na. Malapit ning oras na. Agyang balo na. Ing danasa ng kasakitan king Jerusalem. Ing mabayit a krus sa kailangan pusanan. Ing ipakure. Ing patende. Pero, ing biyet, espiritu ning ipa. Matitinag pauli. Dareting tiwala na king ipa. Migningning yapay syura. At masala ing kabaltugan ning kayang kamatayan. Maslag ng lubos niya ni kaya. 1. Atikom ning kamatayan ning biye ang makatayid ki nga pong Ginoo. May tinag. 2. Haputot ning kasakitan ing lugod ang makakaul ka rin kaparang tao. Tandaan niyo po, Jesus, tao yan naman. Diyos. At anting tao, penandamana naman ng takot. Bigla kay nga gana ka, siguring kukutang ng Jesus king sarili na magdesisyon, laban-laban o bawe-bawe. Sumulong ko o matras ko. Pero inisipan na, yapin, ing lugod na, king tao. Urungan, ing kamatayan. Sulungan uling balo na. Iyan ing dalan, bang apakit na ing lugod na keka, ang popakanako. O iting dalan, ning kaligtasan. Simaning dalungdum, ing siwalang ibat king biga nga na, ing anak ning tao, subliyang me, ibat king mete. Masikan niya lob, kapatad, agyang balong terminal niya, uling balo na, yang mapupus king kamatayan, ingkeyang kasakitan, ingkeyang kamatayan. Nga ni mag-Stations of the Cross, tamo po, panagkatmiya po palagi every Friday, alas 4. At pong bayong versyon ng Stations of the Cross. Ining kakatamong lumaya po, important station. Lawin niya po, bandang kawanan nyo. Ing pangakutkut ng Jesus. Ing 14, lumang versyon.
Pero yung bayong version, kung gagamitan tamo, important station, in last station, in pamanyubli ng mebya ni nga pong Ginoo. We realized, king kaya katamong kasalpantayanan. Kristo meteya nga tamo. Tapos sa sabyaning kasalpantayan tamo, kay ba't ning katlungal do, Kristo, sinubli ang mebye. Very good. Inkwento na, may pupusking lungkot, ning kamatayan. Aliway tayong terminal na yung kamatayan, yung kutkutan. Yung kamatayan na aliway itang potang melbe, tamong sine, kay ba't ning sine, mag-blackout, anitamong adwang amanong akit, the end. Number yung sabihan nito, itamong menalbe ng sine, buro yung sabihan, mulita na yarina. Wakas na. Sa ilalaan na kampanya na yan, mulita na, yari na yung kwento. Kapatad, makanyan, ing kekatamong panwalan, ning kekatang kasalpantayanan. At the end, ing kamatayan, aluway ting terminal. Kay ba't ning katlungaldo? Very good. Sinubli ang mebye. Itutuloy. At the end, ngini, ing tutu kang Isus, ing kwento ng Isus, ngakuha niyang Friday, ing stasyon ni krus, ing pamamusana, ing pangamatena, ing pangakutkut na, ing pamanyubli ng mebye, kwento yang tao. Kapupulutang aral. Sana makanyaning akakitam na magstasyon ng krus, ngining malerdo, ngining Kwaresma. We see the story of Jesus in our own life. Ikwaya. In kwento malerdo, kwento yang tao. It's an ongoing human experience. Pusanan may krus, tuki ka na ako. Itamang mantintamang namang krus, kailangan pusanan ngining kimbye. May ayaluwalang klaseng krus. Yung krus, aluwanan mo itang dudong nga pupusanan ng magdarami. Yung krus, pwede yung kapalyaryan kimbye. Anyang malahar kami 20 years ago. Anyang mathiman po tata. Hanggang yun krus siyang pupusanan. Kailangan kong pusanan. Pwedeng event, kapalyaryan. Yung krus, pwede yan naman. Misa na yaldo, ano ito may itong kapatid ko. Kabayit ako, sama nga na, nanong krus sama nun, ikoya mo nga na, yung asawa na pala, yung manuwa ng krus. Pwede yan pala, pwede yan naman palang tao yung krus. Totoo, ne? Mapi kami nga anak, ali kami krus, kaya kayo. Meaning pabayat, problema. Atin tamong ang krus. At atin tamong karanasan, matay, tamo naman. Dapat, karang kapatid, pasibayo, ne? Diyan paulit-ulit, ka rin mapupupos, aluwayang terminal ito. Bakit ng Yesus? Kimpa manaluwa na aske, yapining kapupusanin kayang kwento. The transfiguration, in English, is a foretaste of His resurrection. Ikwaya po. Bakit ng Yesus? Itang kapupusan ning kayang kwento. Ing pamanaliwa na aske, antiyang pasinag. Palabas, nung makananya mapupusing kwento na, wow, in Kristo, dumalan niyang kasakitan. Dapat kay ba't ning katlungaldo? Subliyang, and that is the resurrection. At yan yung pabakal ng ining Kwaresma. Habang piguna naman tala, dahil sarili tamong krus, dahil sakit, dahil dusa, katamong daralanan, miyayaliwa. Aluwala rin ka na akong krus, aluwala rin kayang krus, dapat, tamo. Susuko. Ituloy. Mamatras. Babawi. Laban. Uling kay ba't naniti? Nganapin itang face mask tamo, pagawaan ta sales, mo rin. Palagi tayong sabihan nita, all will be well. Kay ba't ni makabang bengi? Kakaba may bengi. Sulagya pa mo rin ng aldo. Katastas mo man, ing albug, kaya San Simon. Kumati mo rin, makanyan. Kasikan-sikan minguran. Tunang mo rin. Anya, makanya niya palang sinlag, lupay nga pong Ginoo, uling balo na,
mapupusking kamatayan, nuneking pamanyubli ng mebye, ing kapupusan ang ganan ng kayang kwento. Now, ing kwento na, nga ko nandin, kwento me, kwento ke. At yan ang buri ng paswala, kari Pedro, lalo na kang Pedro, may tukso Pedro Gino, kinita na mo. Antis sabyan ng Pedro, tanang humunta Jerusalem. Bakit? Uring baludan ng nanay sa pita ng Jesus. Patende. Uri sa sabyan na karelate. Anya, kinita na mo. Kasi masaya, ikit ni Moises, Elias, malaguing ikit na. Manalakad na akong atlong kubo kini, Gino, kinita na mo. May dala ka rin, Jesus, kentokso nga ita. Sinulong lang. King Jerusalem. Terminal ning Ginoo. Palapit na king terminal ning kamatayan na sinlagya uling masala kaya. Connecting flight yamo. Ingat siya king terminal ng dasnan. Aliya madalumdum mayang ganan. Ingkayang lalapitan. Wala mo itang example ko na yung kakabane. Nung munta ka San Fernando, sakay ka pang tricycle. Kaya nene, hanggang kintulahok ne. Kaya ba't kintulahok, apining connecting mo ne. Kaya ba't sakay ka pang jeep papunta kay, bawa, SM o San Fernando ne. Intulahok, kaluhayin kaya kang terminal. Connecting flight ya mo. Stop over niya mo. Same thing, ingyato. Connecting flight ya mo ini. Mateta mo nga. Nga naking Ash Wednesday, matbud tamo, tintamo ang kayangganan. Magbalik tamo kay nga po, dapat aluway ito yung terminal tamo. Yung terminal tamo, nga pong Ginoo. Krin king kayarian banwa. Hinlugod ni nga pong Ginoo, miya-biya tamong pasibayo. Karin. Aliya madalumdum. Aluway kamatayan. In kayangganan kapatad. In death, life is not ended. Life is only change. Nga naning turunin kaya katang Santa Iglesia. Yaya kalingwan ita. Paulit-ulit kaya pong sasabdan kaya kayo ito, ing kamatayan, inay kapupusan. Nung king kamatayan, di bayo yaming biye. Balampas buli ang kamatayan. Kay ba't ning biye tamo kaya tiking yato, ing kamatayan yung palub, papunta king kayarian banwa. Anong nuka rin ala ng sakit? Anong nuka rin ala ng insulin? Ala ng oxygen? Ala ng wheelchair? Ala ng arthritis? Mapayapa yung biye? Ala ng kabaragbaga, mercury drug, mercury, panulo. Sasali mo kang mampo, ang tato ka rin. Anya nga ni meto nga parishioner ka nga maamong, bisa na umate. Nga ni parish priest, katas mo naman mo pangarap. O yan kapatid, yung malagunang mensahe ning kaya katamo pong ebanghelyo ngayon. Last po ne, balikan kitang kutang. Dapat yung sabyan kintao nung terminal niya kabilyan. Ako makapagmubon kanini Well, depende king terminal. In Quaresma ngeni, yung makibat. In pakibat, dapat at sukat sabyan ng terminal, yung kaya katamungan, dasnan, kinpiye. Nung yung Ginong Jesus, yung kaya katang terminal, eya kapupusan, eya kayangganan, ing dasnan, nune pamaglipat at pamanyubli ang biye. And therefore, yes, Lord. But wag muna, Lord. Pero okay, Lord, nung nanuman, Lord, yung ibiye mo. Agyang king kamatayan, ako dapat pitakutan. Uling king kamatayan, dalane, papunta king biye, alananga. Hey, kumabata mo kanya, nakakayma akong po itatang ko niya, mumuna, pitakutan ko ito. O meteya mo muna ako gusto na siksitatang ko. Diyos ko, Lord, agyang imako mo, COVID yan naman imako. Puro go, agyang imako mo, puro go. Dugtungan niya pa, that was my prayer, pero niyang ikit ko yung kabilyana. Teko, maminang kaya kayo, tinakot ko, kasi COVID ko naman kanita. Pero mas ketakutan ko, imako, kasi ating niyang comorbidity, nga haus ka rin, stage 3 na kanita, cancer, kibat, diabetic, blah, blah, blah. Diyos ko, Lord. Pero somewhere, makanyang po pala, mas manawa mong tanggapan po, tang idawon mo, itang impangadi mo, aluwa na itang kumayap ya, itang ikakapsaril mong kapag nasan, pero itang bahala na ka, Lord. I surrender her to you, makanya, Ay, ting panalangin ko, but after 10 days, ito, Dindam na yung panalangin ko, bahala na ka. O ito yung panalangin, o ito pala yung kaburiana.
Itinga mo nung kung manawa king lubtanggapan mo, agyangin kamatayan, dareng kaya kang pengari, uling balo mo, eya kapupusan. O hining tuturuta mo, o hining kaya tang pigugunaman, kay ba't ning kamatayan, imbye, alanangga, ing makapanaya, karela. Yaharang kapatid, kumatamong sikanan, kinpamamasangin, impamanaliwanas, kaya nga pong gino, pasinagya. Patak mana ni nga pong gino, kaya tamo, lipuda rin kasakitan kapag subukan at kamatayan, in terminal tamo, aluwain kayang gana nita. Nune, bi, alanangga. Sunlag tamo, naman, antiya, agyapang kalakbang niya mo, in kamatayan. Amen. Talakanta mo po. Pasyag tayo po yung kaya katang kasalpantayanan, sasalpantaya ko, King Diyos, ipangmaypayang tuto, linilang king banwat yato, at kang Heso Kristong anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ning banal espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipayo karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banuwa makaluklok, wananing Diyos ipang may payang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum, karing mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banal espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pasmi sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang biyeding mete, at king biye alananga. Amen. Gusto niyong panimuna na katamong Yesus king mata sa bundok, anong nun nakataburing manalangin kaya bena, nga tamo pong sumabi, Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ulitan tayo po. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, pasalan me ing kaya kang iglesia, king maningning mong pangatyo, king kayang lugod a pamananggap, karing sablang balayan at kultura, karing kalulu at karing makwarta, karing masikan at karing mayna, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, kasyan mula ring maningning mong sala, ring pamuntok ding bansa, ding mumugit king ekonomiya at ding politiko, bang matadlang katuliran at kapayapan, karing karelang balayan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, bustan mo ing maningning mong lupa, sunlagya karing hanggang palpikasala, karing hanggang daralang kasakitan, karing ebyasang lugod, ban mirinan lang kapanaligan at tetagan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, bustan mo ing kekang lupa, aslaganong tula ringatyo king bingit ning kamatayan, at ding sablang meyaw na be, pakamalan mi. Matula mong tanggapan king kekang santungan, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Ginoo, aslagan mo ring lupa mi, king kekang pangatyo kaniting kapulungan, bang manatili kang susulong king kekang biye at lugod, at ianinag mo ing kekang sala, karing hanggang akakatabno mi, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Tanggapan na sana ng Diyos, din kaya katamang pong kapasalamatan at kaidanan, lalanay, tamo hanggang sinimba, ang timurin yulinoking kayarian ng maligaya, rin hanggang kapatid tamong mayaw na biye, ipanalangin tala po, King Ginoo. Ginoo, pasalan mo ing biyemi. Makuhida ka taimigan kapatid, aduan tamang sariritang kapag nasan, ang timurin din kapag nasan da rin kaya katang kapatid, manyawad ka rin kaya katang panalangin, ila po ring makatuki. Ginoong Yesus, pakiramdaman mo ring panalangin mi. Mama ko, siping mi at mamantabi kaya kami king lungkot at ligaya, kaya kabaning dalan mi papunta kaya ka, at king ipa, nginit kapilan pa man. Amen. Luklok tamo po para kay Luterhian ing Eucharistia.
Manalangin kayo kapatid ba nining kaya katamang pong taon matanggap harapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, a Diyos mi, tinapel at alak ding regalong darawon mi harapan mo, nung makananong ing anyo ng Yesus, anting meto nga taong kalupa mi, miyalilan ka pamilataning sala ning ligaya, alilan mo sana itingal doldo pamangan at inuman king anak mong pakamalan. Tayran mo kayong makiramdam, king kayang amano, at pasiknangan mo kami, kapamilataning kayang katawan, bang makapagbayo kelub, agpangking kaisipan ng Yesu Kristo ng anak mo, at ginumi, manggaman king alananga. Amen. Ingino, manatili kay kayo. At keka antemoren. Yat na yoreng puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan ta kang parati at numan karinoy pa, Diyos kilalanggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. King banal mong bundok, bilalag na yung kayang ligaya, arapan din kayang alagad. Si Diyanano, para king lalapit ng kamatayan. Nasanong ituro kapamilataning batas at ding propeta, kinging mi pangakong Kristo, kailangan niya pang dumalan kasakitan, bayo ya miras, king ligaya ning kayang pamanyubling mebye. Uli nito, kambering sablang koro, ring anghel ka ring banwa, daralit ming kaya kang ligaya, layong makyabe, kingalang toknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingang kakanta. Abay, na rin choir. Banal, banal, banal kayong Ginoo, Diyos ni upaya, libluhing banwa at hiyato, kilig kanya mo itamungan, masana, Hosana, ingkakatas katasan, Hosana, ingkakatas katasan. Tunay kapin banal oy pa ikap ing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa rating ayen king espiritu mo, ban para kaya kami, malyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayo mi daon kusang lub, king pamaylasan at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat yakeka, piraso ne, binyene ka rin kayong disipulo, at nga na, tanggapan yeti, ikongan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't naningapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Bingyan ng kalis ka rin kayong disipulo, at nga na, tanggapan niya iti ikongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis ng kanakong daya, ing daya ng bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo't para ka rin sablang tao, banketa, mi patawaran la, ring kasalanan. Daptan niya iti bilang kapigaganakan, kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan, Cristo, meteca, Cristo, sinublicam nebe, Cristo, datang ka pasipayo, ikaw inyang ini gaganakan mi, oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo, daraon miya kay tintinapin imbi at ing kalis ning kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalarya mo kami matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba mi pagamwa mo, kingi kami ngan sanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan meyoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyato, panmiganap ya king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, i-Florentino, kaya kaming Arsobispo, at ding sablang pari. Ginoo, ganakan mula naman po, ding kapatad ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang meyangon abiye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan. Pakaluluan mo kayangan, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biyalanangga. Pankayabe ng Maria, imbirhenin doon ng Diyos, isa no se akayang esposo, kayabe ring apostol, lala ni San Simon, ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian king kaya kabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupayang tutukagom ng Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. At ngini po kimit nung kapanaligan at lugod, manalangin tamo, kingipa, karengamanong tiro na kay katamo, ning Ginoo.
Mikabos mo kami Ginoo kisablang marok, malugod mi pagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasopanin kaya kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, miligtas kisablang kaligaligan, kabang mayanay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Hesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan no nelawan mo, ing kasalpantayanan ing kaya kang banal kapulungan. Pamayapan mo ang pampilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapatid ing kapayapan ing kinumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kay ko ang timurin. Ibakit ang ilmi kami itong tamo kayong kapayapaan ng Kristo. Kapayapan kaya kayungan po. Karon kong kapatid, nyo yung kordero ni Diyos, nyo yung Kristo, yung biye at pamanyubling me biye. Yang mila ko king kasalanan ng yato, mapalag tamo nga nitang mayaos, king apo naning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap keka, dapat yakas miyaing amano mo, kumayap na ako. Talakad, damo po. Kapatiding katawan ng Kristo. Amen. Karingat tsuking pibale-bale, abe-abe tayang pangadyan, ing dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, ingat tsu kaking kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka, migit king sablang bage, at pag nasangkong tanggapan da ka, dapat pauli na ning pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulan da ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Diyos, o
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kaniting Eukaristiya, inganak mong Iyesus, inagyag na kami kapamilataning pamipakit na, nung makananong dingke kaming pamagkapilit, ingke kaming pamagsikap, ibayo ingke kaming sarili ating yato. Tayra na kami king tula ning tagumpe, babo ning kamatayan, sakit at dewakan. Bustan mong intinape ning kaya kang anak, di na nakeng sikanan makisan metong, king pamaylasan ng ginumi, ba kami namang makapakirake, king kayang ligaya, at patutu, kinging kasalpantayanan mi mayap yang balita ning tula, sala at biye. Itiyadon mi, kinagyo ng Yesus, aginumi. Amen. Siklaw tamo po ngini, para king panalangin, para king halalan. Manalangin tamo, banting daratang apambansa, ang pampanglokal halalan, ing tunay mag-ari, yaing kaburianing Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tamong ipanalangin, Iligtas mo kami, Ginoo. king pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampong terorismo, king pamanloko, pamaglaram, ampong pamagbaluktot king katutuan, king pamagsuhol, kasakiman, ampong sabuatan, ban makapamirayit, king kayalang malit, king pamaglinlang, ampong makitid, apan lalawe, king pamagbanta, pamanakot, ampong kapanyiran, apang mga mano. Abe-abe tamong ipanalangin, Pakiramdaman mo kami, Ginoo. baning konsensyami, yaing gawan tuni tuntunan. Baning kaya panding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Baning dignidad ning tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampong mayna, ilaring migit, miyunang mitutukan. Baning pamaniyese king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat ning kapayapan, ampong katimawan. Baning banal at takot king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da, ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo. Itamongan, pastul Pastul ning kaladwami, ampon talapagligtas ning meto sikluban. Ing politiko, yaing pagkalugmo kaya kami. Meto nga panagkat, bang sumuyo, karing sabla, ampon dagol king kabanalan. Antabayanan mo, ing politika king bansami, antimo ing pamanantabe mo kaya kami. Manalo na sanang ing pamanantabe mi king politika, para karing botante ampong kandidato. Mamie parangal king mal alagyo mo, at makasawop, ban sumulong kami king kabanalan, manggaman king alananga. Amen. San Simon Apostol, Ipanalangin mo kami. Patron ming Nuestra Señora del Pilar de San Simon, Ipanalangin mo kami. lukloko po sagli, mamiyadalan, kareng mapila na paganaka. Patuloy ko pong ngumbira, kareng king regular tamo pong stasyon o dala ng krus, balang Biyernes alas 4, tukiya po yung misa alas 5. May kadwata na pong Biyernes, din tauling mig host, mitutukan na baryo, yapin ng barangay San Isidro. Makakataba pong puso, darakala po rin mag-attend. From the first day, 80, second day, may kintamo pong 120. Balamo, Domingo yan ang pumisa. March 18 in Tutuki, rin makatutok pong baryo, may po rin barangay San Pedro. Ilang mo pong makatutok, pero itamungan po, itamungan.
makukumbirata mo ang pong makiyabe. Yan po, ngayon panahon ng Kwaresma, ano po kalagu, apakyabayan talareting pamigunam. 4 o'clock, Stations of the Cross, 5 o'clock ya po yung misa. At ingkakatampong schedule king na Maleldo, kalupaning I-announce ko na dati, available niya po, karing kakatamo pong Facebook page tamo po ne, sa Senyor del Pilar Parish Official. Yan, at ang ating pong Facebook o ating pong Wi-Fi, internet. Pero itang peka activity po, itang tarpaulin po king harap, ang po karing king Galang Road, ang po king Palengke. Please check the schedules ni Pamo, bangka nita, ablak kino po rin kaya kayong schedule. Malagoy ng Banwang IT, paulining dita ka pa magluwag. Niya po, padala na pong direktiba ng CBCP ang po yapong dong ingkaya katampong Arsobispo and the Archdiocese Commission on Clergy. Ay nga puspusan yung pamag-meeting po, kayari-yari pang mag-meeting, ketangaldo, on our 4th or 3rd meeting, bangka nita po, maayos larating kapag masusyan. And siyempre, uling pandemic pa po ratang protocols, kailangan na pa mo rin pong i-implement. Ang timurin ng katang kapatid King San Jose, pangumbirade po yung karelang kapiestan niya po, at tinda pong misa itang kapiestan mismo, March 19, alas 9, yan po pong alas 4 ng panapon. Pero tinda pong 3 doom, magumpisay po March 16, March 17, ang po pong March 18, itang alas 5 ng panapon, karin king propio o king sentro niya po, San Jose, ing kapiestan. At katataluan, ala pong sawang mag-announce kasi po every now and then lampatan at ingrasyang tutugtog ng pong Ginoo, pong pilar kanin kaya katampong projects ko. Like yesterday po, ating kasal, biglang ating may masyal king opisina, nalanan po papamention lagyo niya po. Po, ikitdak in Facebook, balitan din kaya katang pamangailangan. Simonya niya po, eman po kaya maraton, pero minuliya mo po bang dumalo kaya tang kasal. Instantly po, ngayon pong, yan po paborin pa yan announcing binyan na po, maragul-dagulya po, maragulya pong south kening ongoing bakod. Ang timurin po, commitments, pledges from different organizations na po, po ba nung ituloy yung San Juan Sumba Mates na po, tinext daw kaya tangal do, mag-initiate la pong fundraising na po. Takasalamat, king kaya kayong masabal, king bale ng apong pilar. Individual families na po, private individual, mag-text, mag-chat, karing kaya katang tsuking Facebook, karing tsuking abroad na pong kalagu, na pong karagul sao, pining mag-announce ko po, nyapin please give me this permission niya po, baka nita po maligwain kaya katang pong pamag-appeal niya. Tinamo na pong linapit organizations niya po, kaya katang pisamban, yung religious mandated organizations initiating also their commitment to help. At the end of the day niya po, naman po dala nini, parangan po king kaya katang pong parokya at king kaya katang pong patron. So that's one bakod. The other one, by the way, makaanam no po no pangabilis. Opo, mas mumunala po kaysa aking pamamayad. Kaya kapag downtown mo po, so masikan tamong pulog. Pero nyapin po, constantin ka na akong appeal, uling alana naman sawang mag-respond, then pong makiramdam. And then the reliquary, to, same thing with the reliquary chapel, ongoing mo rin po, ing pamag-appeal, at ating mo naman pong commitments every now and then. Antayo ito, itang reliquary chapel. At nahapon po, good news, may nyukad no po, may nyukad. At well, I leave it king pong Ginoo niya po, nung it's meant to happen, it's meant to be, mapalyariya po. Ayan. Okay, very good. That's the interior niya po, kilub na po ning reliquary chapel. Tinta na po itang relic na po nga pong San Simon. It's a first-class relic. Iba't siya po kayong mismong butol na po nga pong San Simon. Yan. Paggawa tayang Balamo Bale, pining reliquary chapel. Kialalam na po ning belfry. Iting i-develop tamo. Kiluwalyapin po yan. Candelabra. Ating niya pong candle stand.
This will be called Chapel of Saints, o yan po, in Candlestand. Kaya tayo pong access ito, kitang apong mamakalulo, katipa mo po ka rin, yapin po yan tumambad kaya katamo. Thank you, Architect Dan Bungay, ing design po kanini, and our collaborators. So, I'm asking for your prayers, ne po, bakanta po, dakalya papadala, nga pong sumaup kaya katamo, ne? And advance thank you, karen pong sumaup pa, at karen sinaup, dakal pong salamat. In due time, we will all announce them and thank them officially or publicly. Thank you kaya kayong pong dintang at 180 today, and to our more than 100 live Facebook viewers. Maraming pong salamat. Anong oras man po dyan, at maraming salamat sa patuloy na pagsama. And for the second Sunday of the month, dakal salamat karen kaya katampong kapatid lectors and commentators of our parish as our lay collaborators. Thank you pala pantaral po rin kaya tamong LECCOM. Timurin, speaking of mandated organizations, bukas na po ang mga organizations natin sa mga bagong members na gustong sumama. Po, Kasuelo, uling halos mag-normal tanan po. Inalaw tano po ring meetings yesterday. More than 39, 38 LECCOM met for the first time after 2 years. Of course, with protocol. Deng EMDC na bengi mika agkata na kami ne po mika balamu antimo nga agape ne EMDC. After this mass, the COMI, the new members will meet, about 20 of them, and the Knights of the Blessed Sacrament as well. Balo kay ushers and greeters nung mag-meet na la naman. Po. In other words, makabuklat no po ring organizations for new members. In target po May 27, king katluko pong banwa, kaya tiking parokya, we will induct and our new members and our new officers kareng barrio chapels ang po kareng religious mandated organizations. SOCOM po takalingwan kaya I could see new members also in social communications ministry. Well, pati rin kaya katamo po nga magkanta niya po. At alimu po, kay niking parokya, pati ka rin baryo niya po. Ito po yung developments ngayon niya. Manalangin ta pa po sana maging normal naman, baka nito talagang makapag full blasta na po. Nya, pasibayo, kaya kayo nga po, dakal salamat. Mikit-kit pa po, kaya daratang Domingo at Biyernes ing Dalan ng Cruz. 4 p.m., 5 p.m. yan po yung misa every Friday. Takal po salamat king atensyon nyo. Talakad ko pong ini. Tanggapan tayo ing bendisyon ating pamupos. Ing ginu mantabeya kaya kayo. At kay ka antimurin. Dukuyo rin buntok yu para king masusing bendisyon. Ingi pa ning sablang pakalulu dinina nakatangalimbawa ning kayang ganapalugod, king pamaylasan ning kabubugtungan ng anak. Kapamilataning kasuywan yu king Diyos at kalupang tao, tanggapan yu sana, inge mabilang ng kanwanan. Amen. Paniwalan yu ing kapamilataning kayang kamatayan, i-Kristo linupig na ing kamatayan kapilanman, pagkaluban na ko sanang biye alananga. Amen. Bebaning kayang sarili alang-alang kaya katamo, tukuyan nyo sana yung alimbawa na at makirake king kayang pamanyubling mebye. Amen. At bendisyon na kayo ng Diyos, may pahintuto, ingib pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umen ako king kapayapan at salang Kristo. Salamat, King Diyos. Pasibayo may payabak. Kaya kayo po, have a blessed Sunday ahead.